Nakiwo umnyaka lo zisadidiyelwa kangako indaba ngaphakathi kwalomakhiwo obonako nanziza namhlanje ezithujileko. Venezuela can validly claim and can go through the Security Council and use her allies to justify a claim for self-defense. You don't just step in and take over another country. We have absolutely no right to do that. Okulandela ukubanjwa kaMengameli weVenezuela eNew York, abantu bakhona bathi America nayenza nje iyafunisa. Traffic bayahambisa yona. Abayibahambi bamba ngapha babula ngapha bamba babula ngapha ya flow yona kufani. Siyabonga ama traffic akhona and ngathi izindlela ukuthi iphephe. Njengoba nazi thoma ukwanda inkolo endleleni nje, abashayeli babuka ukwanda kwamapholisa kezinye indlela. Ngifisa nje umthetho udlala indima yawo ungenelele la kufanele ungenelele khona. Umndeni kasomabhizinisi weMargate KwaZulu-Natal odunyuzwe wabulawa uthi ufuna iphenyo elipheleleko. Siyathokoza kubonana godu eminyakeni omutsha. Nakiwo umnyaka lo zisesekhona nendaba zesiNdebele kweSABC1 zibambe sisatshisa. Izazi ngendaba zamazwe ngamazwe zikhola bona amagadango kaMengameli weAmerica uDonald Trump wokusahlela iVenezuela nokubamba umengameli wakhona uNicolas Maduro kungaba sibonelo esimbi. Zithi uhulumende kaTrump unyaze imithetho nemigomo yamazwe ngamazwe. Kanti ngomgqibelo amajoni weAmerica ahlome asahlela eCaracas alimaza imakhiwo neminye imithangalo sisekelo. Izazi zendaba zamazwe ngamazwe zithi iAmerica ayinalo ilungelo lokubamba umengameli welinye ilizwe bese iyokulalela icala lakhe khona eAmerica. Izazezi zithi izenzo zika Trump zingagcina zibangele ukuqhulana kwephasi. Umkhubhululi wezobuholi eUniversity yeJohannesburg uOscar van der Heerden uthi kubonakala ingasuthi umthetho wamazwe ngamazwe urakela phambili nokungathathelwa ehloko begodu amazwe anamandla arakela phambili nokweqa umthetho ngaphandle kokuziphendulela. This action by the United States, by Donald Trump's administration, has given credence to, for example, President Putin's invasion into Ukraine. We shouldn't be surprised if China is going to do exactly the same thing with regards to Taiwan. The rules-based international order is out the window. Abanye bathi umengameli weVenezuela uNicolas Maduro wakhethwa ngokomthetho balandeli bakhe begodu nakakhutshwako kufanele akhutshwe ngokwekambiso efaneleko kanti bathi iVenezuela ingazibuyiselela ngokuzivikela. Venezuela can validly claim and can go through the Security Council and use her allies to justify a claim for self-defense. Because what happened today was aggression. It was an attack on a sovereign state, unprecedented. Nakusenjalo eNew York City abachagali bakhona bathi uTrump bekufanele aqalane nentshijilo yeAmerica eqalene nazo kunokuthi asahlelane namanye amazwe. You don't just step in and take over another country. We have absolutely no right to do that. We have so much trouble in our country right here. Ngosondo amakhulukhulu wabantu beAustralia bahlangene bakhalima indaba yamajoni weAmerica wokusahlela iVenezuela. Amazwe amaningi akhuluma ngalizwi linye endabeni yokuthi iAmerica kufanele ihloniphe imithetho yamazwe ngamazwe. Nasiza emoyeni kuthiwe batsho uNicolas Maduro uthethwe ngesiphaphamtshini wasiwa ekhotho eNew York City lapha ayokuvela khona kokuthoma namhlanje. Kuthiwa uMaduro ususwe eBrooklyn lapha abanjwe khona wasiwa eManhattan lapha banomkakhe uCelia Flores bayoqalana khona namacala wokuhloga ipi. Uyanda umthamo wenkolo ezikhamba endleleni ezikulu zelizwe njengoba nabantu egade baye emaholideyi babuyele emakhaya nje. Inkolo yebezikhamba kuhle eDiwo Plaza la amapholisa kade abambe ijima lokujamisa ahlole inkoloyi. Kanti eGrassmere Toll Plaza zinkolo ezincane bezingena esifundeni esizivela kezinye imfunda. Kanti imphathimandla zithunyekile ngabanye abashayeli abenza ukuphambana nokulunga endleleni.
Inkoloyi bezidlula kamnandi eThe Hook Toll Plaza ekuseni namhlanje kodwa amapholisa wendlela bese lajame ngefanelo ajamisa bekasearch inkoloyi khulukhulu amateksi. Abatshayeli bamateksi bakhombela abanye abatshayeli ukuthi balandele imithetho yendlela ukubulunga impilo yabantu. Ngakusho nje ukuthi abashayeli ababe nama-license aqondile, imoto zibe straight nama-permit, bahake ney'nqola ikhwama zokwazi ukuthi zingene ema-traileni, bangagibezi abantu ney'khwama. eLimpopo isikhulu samapholisa wendlela kumasipalata weMusina uSuperintendent Comment Musina uthi bethule ijima lokukhandela basetshe inkoloyi hlanu komkhawulo iBait Bridge eLimpopo. Ijimeli lilandela ukubotshwa kwabasolwa abambalwa ekusola bona beqe umkhawulo ngokungemthetho kunye nabantu ababili ekusola bona basiza amaphandle ukuthi eqe umkhawulo ngokungemthetho. At this time of the year, we normally struggle with the people that are coming from Zimbabwe entering the country without proper documentation. So on a daily basis, we are arresting a lot of people that are entering this country, heading to different parts of the country, seeking the greener pastures. So this roadblock is mainly focusing on that. eMpumalanga, endleleni yemloto i-R573 ne-Falbank i-R568 nakhona bekuphithizela njengemhleni. Bantu abaningi baphume kusakhanya bathi babalekela isiminyaminya. Batshayeli bathi bathabele ukubona amapholisa wendlela alawula inkoloyi epambanandlela evame ukuphithizela khulu kwamhlaba. Traffic bayahambisa yona abayibahambi bamba ngapha bavula ngapha bavula ngapha yaflowa yona kufane yona. Siyabonga ama-traffic akhona and ngathi izindlela ukuthi iphephe ngoba asihamba kamnandi futhi. KwaZulu-Natal siyanda isibalo senkolo endleleni iN3 phakathi kweKhetara KwaZulu-Natal neHeidelberg eGauteng. Abantu babuyele ekhaya. Iziko lilawula indlela ezibhadelwako lithi sikhuphukile isibalo senkolo ezidlula eMoyi Toll Plaza eMoyi River. Phakathi kwe-12 neyokuthoma emini namhlanje kurekhodwe inkolo ezingaphezulu kwe-1100 ezitshinga ncange eTlhagwini kwathi eziyi-800 bezitshinga ncange eSewula ziya eThekwini. Emphathimandla zendlela zilemukise ngokuthi amajima wezevikeleko endleleni ayaraga. Umndeni kasomabhizinisi weMarket KwaZulu-Natal ubawe bona kwenziwe iphenyo elipheleleko ngemva kokudunyuzwa kwasomabhizinisi lo kilokho amapholisa akuhlathulele njengokudumuzana namapholisa. Umlondi Zithumane udunyuzwe wabulawa ngaphakathi komzakhe ngamasa wanamhlanje kwabulawa nogadi wakhe umlungisi Gambushe. Amapholisa athi alunywe ngendlebe bona kunabasolwa abafihle ingidi ezingasemthethweni athi nakangenako adunyuzwa nawo azibuyiselele. Kutholakele ingidi ezihlanu ezingasemthethweni ekubalwa nama AK47 amabili. Umndeni wakwaZithumane uthi awukholwa okushiwo amaphoyisa ngalesigameko sokubulawa kwelungu lomndeni wawo. uSithumane ube sembonini yamatekisi aphinde abe nenkampani yama-security endaweni yaseMarket. Ngifisa nje umthetho udlala indima yawo ungenelele la kufanele ungenelele khona. Ilokho njengoba ngisho asibe abantu abachitha igazi nabafisa ukuthi kuchitheke igazi. Amaphoyisa athi abelandela umkhondo mayelana nesibhamu ezingekho emthethweni endaweni yaseMarket ngemuva kokuthi egasele emzini kalosomabhizinisi kuthiwa amemezile ukuchaza isizathu sokuba khona kwawo kepha kwangaphendula muntu. Amaphoyisa ke athi abe esengena ngaphakathi endlini kwabe sekudubula abalisa ababili. Amaphoyisa athi aziphindiselele kwabe sekushonakela abalisa ababili. Police were acting on intelligence related to individuals in possession of unlicensed firearms. Police officers approached the targeted house and announced their presence, but there was no response. The members penetrated the house and upon entering, two occupants inside the house fired shots at the police. Police returned fire and the two suspects were fatally wounded. 2 AK-47 assault rifles were recovered, as well as 3 pistols. No police officers were injured during this shootout. Umndeni wakwaZithumane uthi usaxoxisana nabameli bawo ukuzwa ukuthi iliphi iqathu ozolithatha ngalolu daba. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseMarket.
Lithulisele mhla amalanga ama-22 kuTjhirhweni bona liyokuphenyisiswa icala elitheswe abasolwa abahlanu ekholwa ukuthi bamayina ngokungemthetho ukuthi icala lisiwe ekhotho yeSiyingi. Amapholisa weGauteng athi asayokuphenya bona abasolwa aba bayathintana nesehlakalo sokudumuzana eBhekesdal. Umbikindaba wethu Lerato Magola bekasekhotho. Akwande Mhathi yena babukele emakhaya sesekhona lana ekhotho kaMagistrata eWestern Area khona ngapha eJohannesburg lapho icala labasolwa abahlanu lithuliswe khona nge-22 zaka Tshirhweni khona umnyakeni lona kodwa kusitshela ngabanzi ngicaleli ngizokhuluma no Mr Mavela Masondo okhulumela amapholisa khona lana esifundeni esi baba Masondo sathokoza isikhathi sakho bengiba usitsheleke ngekhotho sibonile singenile phakathi abasolwa abayi5 bavelile ekhotho and lithuliselwe mhlazana amalanga ayi-22 January. Yebo kuyiqiniso singamaphoyisa sicelile icourt ukuthi sicela ukuthi icourt ihlehlise lecala lingakhulunywa namhlanje ukuze sikwazi ukuthi ngoba abasolwa laba ebebavelile namhlanje siyenza uphenyo lokuthi kungenzeka ukuthi ngaba bayathinteka ngokudutshulwa nokubulawa kwabantu eBhekesdal. So sabe sesicela inkantolo ukuthi sicela ukuthi isiphe ichance ngoba sinama eyewitness ababona abantu abadubula eBhekesdal and labasolwa basazovela for i-identity parade. So ingakho ke inkantolo ivumile ukuthi izolihlehlisa lecala ilihlehisele umhla ka-22 kuJanuwari. Mhathi lona bengikhuluma naye bekungu Mr Mavela Masondo okhulumela amapholisa khona lana esifundeni seGauteng uyatsho ukuthi basaphenyisisa ukuthi abasolwa abavele namhlanje ekhotho bayabandakanyeka na esehlakalweni esenzeka eBhekesdal njengoba atshilo ukuthi kusese ne-identity parade esenzekako kodwa nanje ngibela kini estudio samahlelo. Nasibuya entolo. Sithembisile siberekisana ne-local tourism organization sizimisele ukuvela nezindlela ezihlukahlukeneyo ezokwenza ukuthi ekugcineni izithabiseni ivuseleleke. Zehla kamnandi indaba zesiNdebele zomnyaka omutsha kanti nazikuphundileko uyazithola ku-YouTube, SABC Plus, TikTok, X naku-Facebook. Asirage nazo. Umndeni wakwaMahlangu Gamure ebayaziwa ngeGamera Fair eMpumalanga ubawa isekelo lezemali ukusiza umgijimi omncane othembisa ukuya kude ngokugijima ukwenzela ukuthi akhone ukungenela amaphaliswano wezinga eliphezulu. uAdelaide Mahlangu weminyaka eli-17 ubudala uthi wakhethwa ukuyokujamela isifunda seMpumalanga eKapa ngomnyaka opheleko kodwa wabhalelwa ukuragela phambili ephaliswaneni ngombana ahlayelela zinsetshenziswa zokuzibandula. Ukuba mgijimo nebelo noqinileko kufuna ukuzibophelela ukuzibandula ngaso sonke isikhathi nokuba nombandulo okukhuthazako nokusekelako kikho konke. Kodwa akusilula ukuthi uAdelaide Mahlangu aphumelelise ibhudango lakhe lokuba mgijimi wezinga eliphezulu njengoba aphume ekhayeni elingasisebujameni obuhle nje. Kodwa nanyana njalo akhange kumliye lokho ekwenzeni lokho akuthandako wathoma ukugijima sesemncane. Ngithome esizana bese ngamela isekete ngaya kodwa kuyongimela i-district yaseMpumalanga bese ngaya kuyongimela i-province. uMahlangu uthi ukuthola abasekeli ngemali kuzomsiza ukuthi aphalisane ngale kwamaphalisano wesikolo aphumelelise ibhudango lakhe lokuphalisana ezingeni eliphezulu. Ngitraina egroundini labantu abadlala ibhola and angibi nesikhathi enough sokuthi ngitrain ngoba ngikuthi net mangisatraina bafike bathi basho bona bafuna ukupractice. Umndeni ubawa isekelo lezemali uthi uMahlangu uhlayelelwa zinsetshenziswa zokuzibandula kwangangokuthi kwesinye isikhathi uzibandula mbetha amarogo. Umuntu into nakayithandile enhlizweni yakhe mkhulule umenzela inhlanhla kuyaphambili akana mateki akana zinto zokugijima bagijima ngamabhruku or ngamarogo akanawo. Ilunga lebandla elingamele isikole esikolweni samabanga phezulu ihlanganani lithi ikhono likaMahlangu libonakala lisesemabangeni aphasi wefundo. Italent elinje alikwazi ukuwela phasi umntwana lo kuyadinga ukuthi ahelejwe msinya thana bayangenelela ke baphethe banengibona bo Mr baphethe zokugijima.
kanti njengoba umndeni usalinde ukusekelwa nje unethemba lokubana ukusizwa kwabo kuzokusiza uMahlangu ukuthi aphalisane ngezinga elifanako nalabo aphalisana nabo. Bakholwa ukuthi nakangabandulwa kuhle asekelwe ngokwaneleko ikhono lakhe lizokukhula lidlula ubujamo akibo bekumbeke izingeni labagijima abaphambili elizweni elimi. Umeyara kaMasipalata ithembisile hani eMpumalanga uthi bayokubonisana nomnyango wezevakatsho bukelo isifunda ukuthi ingavuselelwa njani indawo yokulehla yaziwa ngokubambela iminyanya yokuzithabisa izithabiseni resort. Lokho njengoba inkulungwana zabantu bezibuthene eminyanyeni uyaqobe eminyaka wokwamukela umnyaka omutsha i-Old White Picnic obobanjele izithabiseni eMpumalanga. Mnyaka esithathu ilandelana lomnyanya ubanjelwe ezithabiseni resort. Zinkulungwana ngenkulungwana zemvakatshi bukeli nabathandi bomvumo abeza lapho kuzokwamukela umnyaka omutsha waqobe eminyaka nge-All White Picnic. Indawo lesolo yakhiwe eminyakeni eyadlulako ngesikhathi sombuso wesabelo saKwaNdebele. Nanonyaka kube ngisweso bebangabulala inyoka ngokuyigadanga abantu abebalapha bavela kizo zonke ingcenye zeSouth Africa bapenda ummango ngombala omhlophe bongafunga ukuthi ligabhogo. Umeyara kaMasipalata ithembisilano lesitsha dekhale uthi iye khona ubonakala ungasakarisa umthangalasekele endaweni yokuletla le kodwa uthi uMasipalata lo usemahlelweni okuhlanganisa inhloko nomnyango wezevakatsho bukelo esifundeni isi babonisane bona indawo le ivuselelwa njani. Izokwenzela ukuthi ama-small business ba-benefite because uma isetshenziswa abantu abahlukahlukeneyo kakhulukazi abalaphana kuma-music abalaphana ku-art kwalaphana ku-conferencing izokwenza ukuthi ekugcineni sikhone ukuthi izithabiseni ivuke. So siyithembisile siberekisana ne-local tourism organization sizimisele ukuvela nezindlela ezihlukahlukeneyo ezokwenza ukuthi ekugcineni izithabiseni ivuseleleke. Umeyara uthi abosomabhizinisi abasakhasako bazuza kakhulu ngomnyanya lo bavele emfundeni ngemfunda abantu abebazogidinga lapha. Sihleli kamnandi la ilanga elinye kade silungiselela unyaka wonke leli namhlanje nalifikileko nje awa sithabe khulu. Suka nePitori ngizogidinga noFortune kuphela ngithanda kakhulu. Le event omhlaba ngizithabise ube mnandiza kanye ngonyaka. Abanye bathi All White Picnic ezithabiseni inomlando onothileko yeke kufuze ilondwe izokwaziwa nasizululwane esizako. Sigidinga kamnandi silibetha bekuthuyele nruthu ikhuluma nje baseza abanye amadoda nabafazi abazosigidingisa bona kufikile kwaNdebele uFortune Khosana wasilimaza msibara sabiye uyawubetha umlilo silanje esitholakele inqa yakhe sizokubuya nokho sibuya nokho labarona bethu sobatshela ukuthi ningalahla nalabo babeni bebeza la. Sibetha khulu i-one sibetha khulu 2026 sibetha kuhle khulu uyasibona musinathi sinjani kuhlangahlangene nje kumnandi khulu kwaNdebele. Nabavuma bebalapho baba bazipathwehle kwaNdebele. Ngabe kumnandi kakhulu sibonga kakhulu kumnandi. Support njani like welcoming our city. It's always amazing. Because Kalisiza love, they always show us love. Bathi bancamela ukurobha khudlwana eminyanyeni nomnyaka olandelako ukwenzela ukuthi ube sezingeni eliphezudlwana ngokubambisana nomnyango wezevakatsho bukelo. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka ngikubikela ngisezithabiseni kwaNdebele eMpumalanga. Amalunga wenqheme ezahlukahlukeneko zamatrupa athi iminyanya yamatrupa ibenza bamukele umnyaka omutsha ngaphandle kokuditsha khulu ngotshwala nendakamizwa. Lokho njengoba inqhema ezingaphezulu kwama-20 zamatrupa bezibuthene luthuli hlanu kwaKwaMhlanga eMpumalanga ekhaya likasomkhandlu wezombuso ohlanganyela nokuhlaliswa kwabantu eMpumalanga uSpeedy Mashilo. Ziphalisana ngegido letrupa. Umbiki indaba wethu usihlanganisele nakumbiko uComfort Masombuka. Igido lamatrupa ligido lakade endaweni zabantu lapho ke ilutsha ligidinga khona ngaphandle kokuyemdithweni notshwala nendakamizwa. Usihlalo weSpeedy Mashilo Foundation uSpeedy Mashilo uthi lo mnyanya ulisizo khulu ekususeni ilutsha entradini. Isizathu esikhulu ukuthi sibe namatrupa ukuthi siguduzele labantwana bakithi bangayi kuma-tavern bangaphuza utshwala baze lapha.
bomnyango ezokuthuthukiswa komphakathi eMpumalanga bebakhona nabo babeke ngalindlela. If people are not coordinated, they'll be scattered and be everywhere. That's where we get him. Ilucha lithi ngamatrupala liyakhohlwa ngegidigidi obumnandi ekhambisana nokusela utshwala nokusebenzisa intakamizwa hlangana nokhunye. Trupa mna, trupa wa tsake therapy engwe bohlokwa ngwaneshu. Wa bona re bana ba ibile ba pere. A go nwa leng tseleng. Kulindele kubona urage nangomnyaka ozako. Endabeni ze-SABC nginguComfort Masombuka. Kanti ekhasini lethu le-Facebook sibuze ngama-New Year resolution bona usakholelwa kiwo na nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Nami ngeke ngaba ngomunye wabantu abakhuluma ngokwezifiso zabo kodwa ekugcineni ayizange zize zenzeke ngenxa yokuthi ngasheshe ngakhuluma ngingakenzi. Vele ukukhulumela into phambili kuyathwenya. Into leyo ongasayifezi kungeyindlela abanye bayakubuza ukuthi hawu kanti ngoba uthe uzokwenza so. Intshitshilo zinengi mhatsha. Ya azikhulunywa zonke ngoba hey abantu bazingakuningi bazakuvimba ngaphambili. Amaplani angiwakhulumi ngiwabhala phasi. Then unyaka nawo phela ngiyacala ukuthi ngikhone kuphi ngibhalele kuphi. Na umuntu na ufisa ukuthi unyaka omusha lo uplanela ukuthi ukukhambele njani ungakhulumi mhatshu. Umuntu uyakwazi uplana into yakhe eqaleni konyaka kodwa bephakathini konyaka kube khona i-challenges ezimkhupha tu ulandlela ebeplane ngayo. Ngesipedi bathi tloga khale mlisha khongo tloga nayo shakeni. Ungabatsheli zonke imfiso zakho uzifisako. Zibambe ngehlizweni yakho uziyenzele wena babona nje izinto ziyenzeka nje zifezeka. Kanti umbono ngewombukeli e-SABC ayizukuthweswa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli. Kezemali iranda liqinile nalinganisa nezinye imali ezikulu. Ziphelela lapha namhlanje kanti kusasa zikhona zeSwati ngesimbi yakhomba ziyalandela zeSuthu umusa.